wagize neza guhitamo gukurikira Day to Day TV. Uyu ni umwanya w'ibyiriwe bivuga mu itangazamakuru. Ngende Marie Joseline Nyituriki. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni nko guteka ibuye rigashya. Ni impuguke zabivuze. FARDC yasabye abasirikare bayo kugira ikinyabupfura ngo batazatsindwa mu gihe M23 yaba iteye Goma. Impamvu Kapiteni Mbaye Dianye azakomeza kwibuka no gushimwa n'u Rwanda. Naho umunyarwandakazi yagizwe umuyobozi wungirije w'urukiko rwa EAC. Bitarenze muri Nzeri uyu mwaka ingabo za EAC zizaba zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kimwe n'andi yose reka tuyarambure. Aya makuru reka tuyihere kuri iyi ngiyi ivuga ko umunyarwandakazi yagizwe umuyobozi wungirije w'urukiko rwa EAC. Urukiko rwa EAC rwashyiriweho umuyobozi mushya wungirije w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Mugeni Anita, rufite inshingano zo gukemura ibibazo mu buryo bw'amategeko bireba ibihugu bigize umuryango. Ni icyemezo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yateraniye i Bujumbura mu Burundi. Iyo nama yabereye mu Burundi kuwa 31 Gicurasi mwaka wa 2023. Abakuru b'ibihugu n'ababahagarariye bemeje abayobozi batandukanye mu nzego nkuru zigize umuryango basimbura abavuye muri iyi myanya. Abagiye bari bakeneye ababasimbura barimo abanyamabanga bakuru bungirije ba EAC nka Engineer Stefan Mlote wo muri Tanzania, yaramaze imyaka 6 ari umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa remezo wagiye mu kiruhuko, hamwe na Christophe Bazivamo wo mu Rwanda wari umazemo imyaka 6. Abakuru b'ibihugu bemeje Annette Mutawe Semuwemba wo muri Uganda nk'umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe za gasutamo, ubucuruzi n'ibijyanye n'ifaranga, naho Andrea Aguera Alike Maruete wo muri Sudani y'Epfo agirwa umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa remezo, umusaruro, politiki n'imibereho myiza. Imbere y'abakuru b'ibihugu, umunyamabanga mukuru wa EAC Dr. Peter Matuki yakomeje agira ati: ishyirwaho ry'aba banyamabanga bakuru bungirije ni ingenzi cyane mu kongerera imbaraga imikorere ihamye kandi itanga umusaruro y'ubunyamabanga. Nkaba mbibashimira. Nyuma yo kurahiza aba banyamabanga bakuru bungirije, Dr. Matuki yakomeje ati: mu nama yabaye mu muhezo mwemeje umucamanza Anita Mugeni wo muri Repubulika y'u Rwanda nka Vice Perezida w'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba guhera kwa 20 Kamena 2023. Kuba asanzwe ari umucamanza ntabwo bisaba ko yongera kurahira. Umwanya wa Vice Perezida Mugeni yahawe usanzweho umucamanza Saudia Mujasiri ukomoka muri Tanzania. Undi warahijwe umucamanza mu rugereko rwa mbere Kayembe Kasanda Inyasi Dene wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko iki gihugu cyakiriwe mu muryango. Yagizwe umucamanza guhera ku 31 Gicurasi 2023. Undi warahijwe n'umucamanza Omari Othmani Makungu wo muri Tanzania nk'umucamanza w'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba mu rugeko rw'ubujurire guhera ku 20 Kamena 2023. Uyu akaba atitabiriye iyi nama akazarahira ukwe imbere y'abaminisitiri ba EAC. Mugeni Anita afite impamyabumenyi ya kaminuza mu by'amategeko yakuye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda n'icyiciro cya 3 cya kaminuza yaboneye muri Catholic University of Leuven mu Bubiligi. N'umunyamategeko bimazemo igihe ndetse n'umwe mu batanga amahugurwa mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Yabaye umunyamuryango wa East African Law Society, Pan African Law Union ndetse n'iyindi. Urukiko aba bacamanza boherejwemo rwakira ibirego by'abaturage bo mu bihugu bigize EAC bishobora kuregwa leta bigasuzumwa n'abacamanza bigafatwaho umwanzuro. Urwego rubanza rw'urukiko rwa EAC rubamo abacamanza 10, aho nibura buri gihugu kigomba kugiramo 2 mu gihe urwego rw'ubujurire ari 5. Uru rukiko rwashinzwe ku ya 30 Gushyingo 2001. Abacamanza barushyirwamo baba bafite manda y'imyaka 7 itongerwa. Muri Gashyantare nibwo urukiko rwa EAC rwahawe abacamanza bashya 6 barimo abanyarwanda 2, Richard Muhumuza na Mugeni Anita. Bitarenze muri Nzeri ingabo za EAC zizaba zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wemeje ko ingabo zawo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizarangiza ubutumwa bwazo bitarenze muri Nzeri uyu mwaka. Ni ibyemejwe mu nama ya 21 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango yabereye i Bujumbura mu Burundi. Yanzuye ko manda y'ingabo zawo ziri mu butumwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro izarangirana n'ukwezi kwa 9. Ingabo za EAC zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka ushize
mu guhosha amakimbirane hagati ya M23 na Kinshasa, bikaba byari biteganyijwe ko zigomba kumara y'amezi 6 uhereye ku ya 8 Nzeri 2022 kugeza ku wa 7 Werurwe 2023, ubu zikaba zongerewe andi mezi 6 yonyine. Dr Peter Matuki, umunyamabanga mukuru wa EAC, yavuze ko mu nama idasanzwe ya 20 yabereye i Bujumbura ku wa 4 Gashyantare 2023 hafashwe ibyemezo bitandukanye. Muri iyi nama hakaba hatanzwe raporo ku bakuru b'ibihugu ku byakozwe mu nzego za politiki n'iza gisirikare. Ni inama yitabiriwe n'abaperezida babiri gusa, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na William Ruto wa Kenya, mu baperezida 8 bayobora ibihugu bigize uyu muryango. Mu gihe ingabo za EAC zimaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntizigeze zirebwa neza n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi n'abandi bagize guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bazishinje kenshi kubogamira ku mutwe wa M23 bitewe n'uko zanze kugaba ibitero kuri uyu mutwe. Impamvu Kapiteni Mbaye Diagne azakomeza kwibuka no gushimwa n'u Rwanda. Kapiteni Mbaye Diagne, umusirikare ukomoka mu gihugu cya Senegal, akaba n'umwe mu basirikare bari mu butumwa bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda, yongeye gushimwa ubutwari yagaragaje ubwo u Rwanda rwari mu bihe by'icuraburindi. Buri tariki 31 buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'abanyasenegal batuye mu Rwanda kwibuka no guha icyubahiro Kapiteni Mbaye Diagne wagize uruhare mu kurokora abatutsi benshi ubwo yari mu butumwa bw'amahoro mu 1994. Madamu Nyiramirimo Odette, umwe mu barokowe n'ibikorwa bya Kapiteni Mbaye Diagne mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi, avuga ko inkuru y'urupfu rwe yabaye incamugongo bitewe n'uruhare yagize kugira ngo babe bagihumeka umwuka w'abazima. Yagize ati, bariyeri yari ahitwa Peage mu mujyi wa Kigali, niyo yari mbi cyane, iraduhagarika bati muvemo, batangira no kujya bohereza amahiri bashaka kuyedukubita mu mitwe, ariko Kapiteni Diagne yari arimo ahita asohoka ati ntihagire umuntu n'umwe mukoraho, abo bantu ni twebwe tubajyanye, ntawe ufite uburenganzira bwo kubakoraho. Ahita azamura amaboko ati murabica ari uko munyuze ku mubiri wanjye. Doudou Sow, ambasaderi wa Senegal mu Rwanda, avuga ko kuba Kapiteni Mbaye Diagne yaremeye guhara ubuzima bwe agamije kwitangira no kurokora abatutsi barimo bicwa n'interahamwe za Exfar bifatwa nk'urufatiro rw'umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda na Senegal. Ati iteka ryose izina ryawe rizahora mu mateka y'iki gihugu, kandi ibigwi byawe byubakiweho umubano utajegajega hagati y'u Rwanda na Senegal. Yassine Mar Diop, umufasha wa nyakwigendera Kapiteni Mbaye Diagne, wavuga ko ibikorwa nk'ibyo byo kwibuka umugabo we bituma yifuza kurushaho kumenya byinshi bimwerekeyeho ubwo yari mu Rwanda, ariko kandi ngo ni ishema ku izina ry'umuryango we muri rusange. Ati ntewe ishema n'icyubahiro kidasanzwe ahabwa ahantu hose, njya ahantu henshi nkasanga bamuzirikana, nahamagaye kenshi nshaka kumenya iby'izina ryacu, yego nari nsanzwe mbizi ariko hari byinshi ngenda amenya bishya. Madamu Munezero Clarisse, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, yavuze ko ibikorwa by'ubutwari byaranze Kapiteni Mbaye Diagne ari ikimenyetso kigaragaza ko iyo umuryango mpuzamahanga ugira ubushake bwo kurengera abatutsi barimo bicwa nta jenoside yari kuba. Yakomeje avuga ko ariyo mpamvu u Rwanda rwiyemeje guhora rwibuka abagize ibikorwa by'ubutwari mu kurokora abatutsi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse ko rutazahwema kubaha icyubahiro kibakwiye. Muri Gicurasi 2016, umugore wa Kapiteni Mbaye Diagne yashyikirijwe umudari w'ishimwe awuhawe n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon, mu gihe muri Nyakanga 2010 umugore we n'abana be babiri bari bahawe igihembo cyiswe umudari w'uburinzi na Perezida Paul Kagame. Kapiteni Diagne yaguye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yari irimbanyije, nyuma y'aho imodoka yarimo yaraswagaho igisasu akahakura ibikomere bikabije byaje kurangira yitabye Imana. Uburusiya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibivuga rumwe n'umutwe wa M23 ku myitwarire y'ingabo z'u Burundi. Igihugu cy'Uburusiya cyashimiye leta y'u Burundi ku buryo buri kwitwara mu buhuza bugamije gukemura amakimbirane ahanganyishije umutwe wa M23 n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida Evariste Ndayishimiye kuwa 30 Gicurasi 2023 mu ruzinduko rw'akazi aherutse kugirira i Burundi. Ati turashimira umuhate wa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'igihugu cye muri rusange
mu gukemura ibibazo byugarije umugabane wa Afurika by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari ho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umutwe wa M23 uhanganye n'ubutegetsi. Yakomeje avuga ko inzira Burundi bwahisemo igamije gushakira igisubizo kirambye ku mahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muminisitiri yakomeje avuga ko atari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa ahubwo ko Burundi bwanagaragaje umuhate wo gukemura ibibazo by'umutekano muke muri Somalia na Centrafrica bwohereza abasirikare muri ibi bihugu mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ONU. Ibi kandi Uburusiya bubihuriyeho na Perezida Felix Antoine Tshisekedi uherutse gutangaza ko mu ngabo zoherejwe n'umuryango wa EAC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashima cyane imyitwarire y'ingabo z'u Burundi. Perezida Tshisekedi yakomeje avuga ko anenga cyane izindi zaturutse muri Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo avuga ko zo zihugiye mu busabane na M23 havuyemo iz'u Burundi zonyine. Ku rundi ruhande ariko M23 iheruka kunenga ingabo z'u Burundi izishinja uburyarya n'ubugambanyi bitewe n'uko uduce yazisigiye muri teritwari ya Masisi twari dutangiye kwinjirwamo n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR Nyatura igahohotera abaturage ndetse igasahura n'imitungo yabo irimo inka n'ibindi. Mu majwi ya Ngoma avugana na Rwanda Tribune dukesha iyi nkuru mu cyumweru gishize, M23 ntiyatinye kugaragaza ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba zikorana ndetse zarinjiriwe n'abarwanyi ba FDLR. Majoro Ngoma kandi yashinje ingabo z'u Burundi gutoza no guha intwaro imitwe ya Nyatura, FDLR n'indi isanzwe ifasha FARDC mu guhangana na M23. FARDC yasabye abasirikare bayo kugira ikinyabupfura ngo batazatsindwa mu gihe M23 yabiteye Goma. FARDC yagaragaye ihabwa amabwiriza yo kwitwararika kugira ngo bazabashe guhashya M23 bavuga ko yitegura gutera umujyi wa Goma, hanyuma nabo bakemeza ko bazayisubiza inyuma idakoze amaguru hasi. Aba basirikare bahawe aya mabwiriza ndetse banasabwa kugira ikinyabupfura cyisumbuye ubwo bari mu karasisi mu mujyi wa Goma ubwo komanda w'agace ka 34 General Major Blaise Bruno yabasabaga kwitwararika kugira ngo batazongera gutsindwa n'izi nyeshyamba. Uyu mujenerali yasabye abasirikare be ko bamenyesha izi nyeshyamba ko bakaze bakababwira bagahunga, bitaba ibyo bagahora biteguye ko umunsi bazamuye umutwe bazawumena. General Bruno yanamenyesheje inyeshyamba za M23 ko ubu biteguye noneho kuko ibyo babakoreraga mbere ari uko babaga batariteguye bihagije. Yababwiye ko bagomba gushyira intwaro hasi, bitaba ibyo bakazabarasa ndetse bakabasubiza mu birunga batumva batabona. Uyu mujenerali yavuze ibi mu gihe ubwoba ari bwose ko izi nyeshyamba zaba ziri kwitegura gutera umujyi wa Goma ndetse n'ibice biwegereye byose. Hashize iminsi kandi hacicikana amatangazo asaba ingabo za leta FARDC kuryamira amajanja kuko inyeshyamba za M23 ziteguye gutera umujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zasabye leta ya Kongo ko yabaha umwanya bakagirana ibiganiro, nyamara leta yabateye utwatsi ibashinja kuba umutwe w'iterabwoba unakorana na leta y'u Rwanda. Kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni nko guteka ibuye rigashya, ni ibyagarutsweho n'impuguke. Abahanga mu bya politike bagaragaje ukuntu amahoro n'umutekano bidashobora kuza mu kwezi kumwe cyangwa mu mwaka umwe kuko byazahaye ku buryo kongera kubyuka byatwara imyaka irenga 40 aho kwibwira ko bwacya byagiye ku murongo nk'uko bamwe babyibwira. Umwanditsi akaba n'inzobere kuri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Dr. Jason Stearns avuga ko intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu imaze imyaka irenga 30 kandi ko bizafata igihe kugira ngo amahoro agaruke. Ni mu gihe hashize ukwezi kurenga umutwe w'inyeshyamba wa M23 uva muri bimwe mu bice wari warigaruriye kuva wakongera kubura imirwano n'ingabo za FARDC muri Werurwe 2022 bikajyamo umutwe w'ingabo zo mu karere k'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. ONU ivuga ko abaturage barenga 500 bahunze bava mu ngo zabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera imirwano. EACRF ivuga ko hashize ukwezi ahari agahenge hagati y'impande zishyamiranye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 nk'uko byasabwe n'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa EAC. Ariko mu kiganiro BBC gahuza imiryango yagiranye na Stan, umwarimu wa kaminuza muri Amerika wanabaye mu itsinda ry'inzobere za ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagize ati intambara yashyizeho umuvuduko uzagorana guhagarika mu gihe cy'amezi make. Rero uru ni urugamba ruzafata imyaka myinshi, bizafata imyaka kugira ngo habeho ikintu cy'ingenzi cyane muri iri hurizo, aricyo gushyiraho leta ya Kongo ikomeye kurushaho
ibazwa inshingano kurushaho by'umwihariko inzego zishinzwe umutekano muri Kongo. Stanze avuga ko uko ibintu bimeze ubu mu nzego zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahanini ari uburyo bw'ikene wabo no gukurikirana inyungu aho kuba uburyo bwo kurinda abaturage bayo. Avuga ko icyuho ibi byateye gishobora kubonekera mu kuba atari M23 gusa irimo gushyira ku nkeke guverinoma ya Kongo, ahubwo ari imitwe 120 itandukanye yitwaje intwaro nayo irimo kuyishyira ku nkeke. Niho yaravuga ko bizafata igihe kirekire mu kwikiza urusobe rw'intambara M23 igize igice gito cyayo. Reka ngushimire ko wari ukurikiranye amakuru, andi makuru nakagaruka.